Kiriro kihana wagagu nicio irokire kugumira itura ria kiwanja ndege gicigo-ini mbunge kia Njoro thutha wa mwiri wa Brenda Chepchirchir kuonekana mugunda-ini wa nyeki itena ria kilomita 1 kuma kwao mucii. Brenda na urene wa ukuru wa miaka 4 orire kwao mucii hwaini wa muthe wa kana kiumia kihituku thutha wake kumira thukuru mwingi wa mwana uyu gikuruhania kura gwake na mundurume umwe marigainie. Kuna kijana mwingine alikuwa amekuja akaita yeye, "Chiri, kuja tucheze huko nje." Sasa mtoto akatoka. Kwa maana huyo mtoto hakuwa anatoka ovyo ovyo. Mwingi wa itura riri ugiukirira maafitha ugitiri makiuga matikoretwo mari ya uteithio hari kuhitana na aria mari kuirwo kugera ngero eno. Twatinda hau kuma kiroko no ni hindi makinya no korwo megwititwo hari ndio cangari ni mangiukire tene to ni mekuhakwo ogone arendagio bangi mangikinyire tene tondu icio ni mbia no tondu ni mwana unoka kuona ni kiibari makaga bata wake ni giko gitigitie aciari a mwana na haho ya ciana ciao gutharikirwo yakumbitwo na nyeki no ri agarurirwo ri twakora githuri nya gucinitwo ni akuregetwo ngingo kogwo ni mwana uma na great painful riria akugeragira maundu macio. Iguru ria uguo ni moritie honge cia ugitiri kuhurana na wongerereku na uhuthiri wa dawa cia kulevya na njohi cia ibango mwena uyu. Mwiri wa mwana ni utwaritwo nyumba-ini ya kuiga mĩĩrĩ ya University ya Egerton. Munini wa kamanda wa borithi mwena wa Njoro akiuga ni mambikite uthuthuria. It is quite unfortunate today we found the body. We've taken the body to Egerton mortuary for postmortem and we started our investigations. Nigiko gitigite mwingi wa itura riri na wagagu na ciuria cia no ragerire ngero eno riu makiuria honge cia ugitiri gwika mituki na gutigirira maikia ngono ageri ngero eno orondo mwe na kuhurana na wongerereku wa uhuthiri wa dawa cia kulevya. Handu-ini Hakameme TV kuma itura ria kiwanja ndege gicigo mbunge kia Njoro kaunti ya Naikuru. Ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina.